الحمد لله رب العالمين أنت خير الرازقين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين Ya Rabbim kol ko'tarib qilgan duolarimizni, tilagan tilaklarimizni, bugungi jum'a va'zlarimizni, shiroshularimizni, namozlarimizni, topshirgan xayr sadaqalarimizni, tilagan tilaklarimizni, duo, istig'for, tavbalarimizni ya Rabbim qabullardan qilsang edi. Ya Rabbim bandashlik bilan qilgan gunohlarimizni ya Rabbim yorliqasang edi. Ya Rabbim bugungi kunda hamda ya Rabbim bugungi kunda kelgan sinovlarga Ya Rabbim o'zingning shifo davolaringni, rahmatlaringni, ne'matlaringni ko'rsatsang edi. Bala qazolardan, afatlardan, qayg'u hasratlardan har borshalarimizni ya Rabbim saqlasang edi. Ya Rabbim o'zlarimizga hamda g'oyla jumlamizga, yaqin tugan qardoshlarımizga, tiyanilarimiz, tuganlarimizga ya Rabbim, qardi ko'rshilarimizga ya Rabbim, vatandoshlarimizga ya Rabbim, yer sharida, yer yuzida butun odam bolalarına ya Rabbim hidayat rahmatlaringni ko'rsatsang edi. Ya Rabbim dostluk tatuluk bilan yaşarga nasip ya Rabbim eylesen edi. Ya Rabbim imanlarımızı, takvalıklarımızı, hidayetlerimizni ko'rsatib ya Rabbim öz rahmet nimet yolları bilan olib borga bizni nasip eylesen edi. Bandashlik bilan qilgan xato kimchiliklarimizni, gunohlarimizni yorliqab ya Rabbim tavfiq hidayat yo'llarini ko'rsatsang edi. Qur'onul Karimda keltirgan misollarni ko'rib ya Rabbim natijalar yasab ya Rabbim senga shukronalarimizni orttirsak edi. Rahmet kuşaklarına xayr barşalarımızı eriştirsen edi. Ya Rabbim vafat bulgan merhum irvahlarımızın ruhlarını şad kılsan edi. Kabir gazaplarından saklap kabir rahmetlerine eriştirsen edi. Kıyamet günlerinde jingil hesaplar bilip cehennem otlarından saklap sirat köprülerini ötüp cennet ışıklarını aşıp kirişler arasından bar etsen edi. Uluq cennetlerinde, Firdevs derecelerinde, cennetin yukarı orunlarında, hoşboy tavları negizinde altından, kümüşten tüzülgen, icmah binalarında, Kevser yolgalarının güzelliği, şiverliği, salkınlığında ya Rabbim, enke etkilerimize, biyobalarımız, cemaat iptaşlarımız, balalarımız ya Rabbim, tuğanlarımız, din kardeşlerimiz bilen ya Rabbim, şulay ettirip cımğa, vaazlarında, namazlarında şiraşkan gibi, icmah tabunlarında da, icmah nimetlerinde de ya Rabbim şiraşırga, منقلك برجع لشب نصيب إلى سمئده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب الله سبحانه وتعالى تلقن تلقler bizden dualar bizden razı bulsaydı muhterem din kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.